Ia, tae manuia ele alofa maleanga leo le tātou tua. Ua tātou toi whailoa i lungo lona anga le lei, a maisero na puli wha soifua, e wana taitai melo to soifua maso manta wola. Ia ua tātou toi whailoa i ai, le nei aso mulmulo le nei vai aso. Whi au matiute mga luenga. Ia malo lava le unsai, malo lausu, malo fo le fulau le neitai a fau. Ia manatu o solonga leile a matanga le nei aso. Ia ma le nei vai aso e ala le whaatasi mai o le tātou atua. Ia mai ata o neo te whawhailoa i whaatalofa whapitoa i le tātou pōkalame o le leo o le whautanga i le sunga le whaatonu o le tātou pōkalame. Sunga whengainga a preta ma le whaituofa pia whanu whaialo whapea au na le atua le board member o le tātou TV o le Global Kingdom TV. Whawhailoa i whaatalofa i tātou paanga lunga le Facebook Live. Ma lo lava le soifua. O manuia mai onto i manatu o lo whapea na ona tutusa i tātou. E le whaangalu ina fo i tātou paanga i le YouTube channel. Ia le alii, ma lo lava le unsai whaftai la tau te talo i tātou TV le neiva yaso i pōkalame ai maisa whi au tustusia. Ia o tu ina mai e whaamalo si ele au whainga menga ai maisa lana au na whaatonu. Tungo paanga maisa wō mai masani. Ia ele mwhaangalo ina foi ia le i to la au na le atua lo la tau whatutou i lo o whapenana whaatino ina i le tai au ma le aso lo la tau ngā luenga o le nono manu ina ia manuia tiute ma whaiva whanga e iu tātou tāpu inga mau ana i tu asin sina i mauta malawa ia vi ia le alii ia manatu lo mau pēr i tau le manuia mai le atua e ua ena whaatiat fōraunga teleo taimi mai ia a olo o iai ale alofa o le tātou atua. Ia vi ia le lei ma tātou whaanuina mpatipatia lo nanga le lei i le nei aso fōu ma lo nanga lei te le whailoa i le ama whaatulima e ale le alofa ma le anga le lei o se venga le nei tai au i lo wala mai ma lo usu mai i nā tātou te loai e sele le lei o le nei atua lo tātou au ona ma tātou ngā lulu e ai na te whaia, na te whape, na te pena ina i tātou e tusa maana fuafuanga lo loto. Ia, nei tai au tātou ia le tātou pokalame o le leo le whautanga o le vaenga luas fuma le lima leo o ia le tātou whasopo tātou o le vaenga o le tātou maftanga o le tātou pokalame. Ia, le ala a tātou tala noe fo le nei tai au e ala leanga le leo le atua. Ala tātou a mata le talo lo mātou tamai o le langi o le na saunia le nei avanoa. Ua mātou o mai ma mātou saune fola lo finangalo i le nei tai au. Whawhitai tele ina wē taitai mai le nei aso ma e tatala ina avanoa i le ola ma le malosi. Laua ona whaatonu le au whainga luenga mai se u tangata whaatuatua. E usua e le nei atunu i whiau ngā luenga o nei ainga o nei whanau malo longa ia onga. O paanga lunga le Global Kingdom TV, mai Amerika, tuila o Samoa, Australia, tonu New Zealand, nei maso se tāwha le laulangi. E o lato mai moma mata talo atu. I lau fio ia manuia le nei ala ata. E ala leanga le lei mai o lau fio. Ua mātou iai whaatasi mai lato nei tai au. Fio mai alo mana e whapea nana tatala i o mātou loto. A o mātou saune e fola. Whao ngā ina le avanoa le ali ie, mo le te upu mai lau fio e wheta lai ei lau fio masau noa e o ina ma whaamanatu ia i mātou il nei aso, a walo mātou wola tā pena, mo lo mātou tā penanga le manuia e whaavau o lau upu e au mai, whaaftaile whaatanga ana o mātou e tala noa e lau fina ngalo, ma o mai lau fina ngalo e ala lau upu, lau fina ngalo e ala lau nganga, taitaina i mātou, whaatino ele ngā ruenga wai whina ngano ai. Ia whaamanuia mai nei tai au. E ala le te talaina ma le whaitawina ua whionga. Ia whaia me. So e tasi o elo iai. Ile nei aso iai mawhitianga ma whaingatā. Mana tua te talo ia pa ia elo mana. O elo iai le loi mata malingi ma le whanoa no le wala au. Whaamawhana lo wanganga. Ia i la tau, ia file mu maanga le lei, mana tua lo nu Israelu nei tai au,
i le alofa o lau fio te la vea i mapui u whana fau valenga i e lunga Iusalema le file mu le ao la vea i mātu te talo i a whapenana i eilo wanga le lei lau whiangainga o le anga le lei o lau fio tau sio u tangata una ia e whapenana i eilo o au malosi una ia ailo la tau tari tonunga e te le tu la fuaina o au fulfulanga maupolo misi e te ia la tau le ali i e mātou ta talo i e lungo sara elu le au la vea le au pui le au malosi o la wafio mai i elo la tau fo vale o elo la tau fua i e whaalea o ngā ina i u whana ma mea umolo whaia mātou ta talo i a manuia le nuu filifilia o la wafio i a manuia i sara elu le nei aso i le alofa mleanga leita ma whanau sa moa vinse mai me se foi i la tau umolo ngalu lua te tonu e mana tua i le nei aso i yaile ranga le lei ma lau whamanuianga i ata i la tau i a manuia le nei aso pa anga umolo o le Global Kingdom TV au auna i a manuia lo la tau fuafuanga lo fita i tunga ai i e iai whatasi ma le anga le leo lau fiu ma tau wala au lea Yo mai alo mana tai tolu ina le awole nei tai ia me umalovi inga Yesu o mātou ta talo maole wal awa tue nei. Amen ma amen. Ya ole na wenu ngale au tu wal tatu taupu nei tai au alo fa penana o mai ai mo tatu God's power can be seen if you fa penana apai in me apai in him e yeile malosianga o lo yeile malosianga polo yeile mana o le atua ila na upule na pe a fai tu maude tangata ia teia Ioane mtapo suma lima no fe momoe o suma leono o le tusi faitau na le nei tae au ia whamanu ia maile atua ia na fionga la tātou faitau e le nei tae au o au nei o le vine moni a o tau a o lo tama o le ngalue vine ia o la umalava o ia te au e lefua e ave seina e ia e le atua le na. A o la uma e fua e teu e ia e le atua le na. Ina ia fua mai ai e fua atiri. Wa uma na o whama maina o tau i le upu na o tau tala atua ia te o tau. Ina tu mawia o tau ia te o au foi ia te o tau. Fa pe o le la e le mwhai o na fua pe a na o ia. Pe a whai e le mau i le vine. Fa pe a fua o tau pe a whai tau te le tu mau i a tea. O au nei o le vine. O la o tau. O le tu mau i a tea. Ma au i a tea. O ia lava. E fua mai. A wa e le mawhai e o tau o na whai o se mea tasi. Pe a u le iai. A whai le tu mause tasi a tea. O na lafua ina le o ia tua. Pei o le la au. Ma wha poi ina o na wha poto ina ai lea. E tangata ma lafua i le afi. Ua susunu ai. A whai tu mau ia tea. Tu mau fo ia upu ia te o tau. O mea umalava tau te manana o ai. Tau te ole atu ai. O na whai a lea mo o tau. E vi ia lo tamai le nei mepe a o tau fua tele mai. O na whai le o tau mo so. Whape o na alofa mai. O le tamai a tau. Whape a lava o na o walofa atu i ati o tau. Tu mau pia o tau i lo walofa. A whai tau te tausi. Ia polo inga o na tu mau lea o tau i lo walofa pe o na o tausia polo inga lo tamai. Ma o tu mau i lo na alofa. O whai atu nei mea i ati o tau. Ina ia tu mawai lo oli ia te o tau. Ia ato ato fo ilo o tau oli. O lau polo inga le nei ia o tau whiarufani pe ona o walofa atu ia te o tau. E le sili lava le alofa o se tasi i le nei alofa. O ia tu ina atu se tasi lo na ola su iai i ana uo. O a uo o tau pe a whai tau te whaia mea uma lava o te whai atu ia te o tau. O te leto ta ua o tau a wauna, a wa ele loa ele a wauna, me whai elo nali. A ua o ta ua o tau a ua o wha ilo atu ia te o tau, mea umana o wha alonga ilo ta maa. Ua le whiwhiria ue o tau, a ua whiwhiri o tau ea. Ua o tu ina atu foi o tau, ia o tau o mai o tau fua maini fua.
ma ia tu mau o tau fua ina ia fua ina atu ia te o tau ele tamā mea umalava e ole atu ai a tea I lo'u I ngoa. Whamanuia mai le atu ia na fionga o tātou whaitau ele nei tai au. Ma ia tu mau atu ia te iero na vi inga nei ma se o ele whaavavau langa. Ole tasi ole tusina Ioane alo o tātou whaitau ma tātou whanongongo ai. O lo o tala noa o lo whaatusa ai e Yesu o ia o lona tamā o tātou. O lona tamā o Yesu o tātou. O lona tamā o lo whaatusa o le ngalue. O ia o lo whaatusa o le vine. O oe ma o lo whaatusa o le la e pipi atu I le vine. O lo whapenana whamatala po lo au mai ai tonu nei waingaria po le tusi a Ioane le whamanatu po le whamatalaina o le nei la. O le la au nei o le vine I te tonu isa wa elo e sili atu e se le whaata waina. E ailona ta ua tele te tonu isa wa elo le la au le nei. E le ngata ta ua I le lato soifua malolo ina I le metau mafa. Ai e yailo na lona tāua I le au te lenga I le waainga tangata. Pero tasi nei na au e faisi na mawa e lona tupu mo lona fua mo lona lama mea umalava. Le ana whao ngā Yesu o a whaatusa po whaia Yesu whaatusa Whaatusa Yesu se la au e tupu mawhala o se la au e tupu le lei. O se la au e malosi, o se la au e telea na la, o se la au e tau fui o na fua, o se la au e le whapena, o na ele masani ele la au nei, o na le fua I taimi fuata. Mai le masani foi o na iai, I le la au nei se vainga mai pia o le taimi e whapena, o na ola le lei. Le alanga lei o na mafua o na ua whaatusa e la Yesu, o lona tama, o le ngalue lea, o le ngalue vine le a o ia o le vine. O le vine la lea mai e le lipo o whaatusa ai, a o la tātou. O oe maa o le tangata ua whapena na whaatusa o la. E tā ua I le ali pe tā ua I le atu o le ngalue, o le tangata, o le na te whaia. So se tangata whai whatoanga. E le mo mia e ia se mea tele tonu lana whatoanga I le au ngai lana manga, po lana whatoanga. E le mo mia ni la au te tele tupu tonu I pia whai e le au ngai. I le mamanga ma whatoanga ma mea umai e whaatanga pe te tō lawa tangata pe whaongaere whai whatoanga la au o roi tonu e na te fua ina e le mea au ngai ma e sili o na tāua le fua mai o la au nei e whai ai mai se lava le wha moe o le whai whatoanga o le la au le na te tuto e alu ai le tele o lona malosi wa e tau le ngata e whai le whaamilinga ia umana whaamili to e maitoi to tō e aso uma e teu ma wawa ai o le whaamoe ar whaiwhatoanga o le la aune e te tau ona ola mai ia le leile ola ma ia fua o le whaamoe anga ia fua mai a wale mafuanga le ngalenga koko e whaiwhatoanga le whatapisi ia fua ia ola merka pisi au ngā mo ia molo na ainga whaatau to tole whakukama ia ola mar kukama telling kukama e mau ai whaatau mau kengi me ma whapenga ai a ola mar kukama nga ole ola mai manga ia le ola ai le fua umal fuaka le fua mai ale Paulo ma vo fau e o taiminga pe whatonga o le seilo avelo sungu le nga pe avelo whapenga o nga tape wawale o nga mai mawele ele mai mau whatalaisa mai mau le tingaina ile tusi la lena tātou whaitau ale nei tai au. Ua au mai ele ali ile ala le au na le tai au le whaolutanga ke wiso mo tātou le leo le whaolutanga. E mawhai ona tātou maua le mana o le atua pe a tātou tu mau ia te ia. O le winga leo le name tāpu tātou tale noe the power can be seen if we apply in him. E mawhai ona tātou maua le manuianga o le atua. E mawhai ona tātou maua le anga le leo le atua mwhai ona tātou e tafe ma le manuia o le atua le tangata whaolaina. I le manuia o le whaolatanga, I le manuia o le atua le tangata ua whaolaina ma le tangata e whapena o na te tono le pokalame le atua.
Manatua mai o le talanoa tusi, talanoa le whaifatoanga o le atua le na, talanoa i le la au o le la au o Yesu le na, talanoa i le vine i le la o le vine o oe la maa o le na. O le mea sili o na tā ua i tono na tā upune na tātou whaitaua. O le fua mai, o le fua mai, o le fua na whaia le atua mea umai lona fina ngalo i au ngā atu mo ia. Na whaia fua le atua mea uma le lalolangi o i o le sami o la au, o tangata, ma mea uma na whaia le ali i mea uma nei o mea e au ngā atu ia te ia. Ina ia iai se fua o ngā ia te ia, iai se au ngā o manu te taa o le vao, iai se au ngā o la au, iai se au ngā o tangata ia te ia. O ana fuafuanga ma ana pokalamene na whai, i le lalolangi ua fua i mai mo tātou, na ia tuu ai malana pokalamene nei, e tatau o na ola manuia mea uma na ia whaia, lua, e tatau o na fua mai, mau mai se vi inga o le atua, mau mai nā se fua le lei, ma ia whapena o na manuia, le nā ele po le nā la au, o lea fo i whatoanga po le tangata, i ana fuafuanga mai a te ia le atua le nā, e watu e le tangata le vi inga ia te ia, ina ua fua mai, e mawhai, e ala na tupu le melea, ina ua fua mai leo langa o le tangata, fua leo langa whaolaina, fua leo langa whatuatua, ua fua mai le tala le leia ke riso. Ai le mawhai o na tupu le mena, pe a whai e le fua o tātou o langa, le ala le e le whiau, o lo whamanatu, o le la, o le vine, o le whaiwhatoanga, o lo o whapena na mai e le whiau le asuna. O whamene o le tala tusi te anu, o le vine, o se la au fua tele, o le vine, e tasi e langolangona e tele o na la ma fua mai le tele o vine i le whengenga tuai po le i te tonu le whengenga i tonu i le whengenga tuai i ngā lo whapena na whamatala tele i le wingo le la au le nei e mai ale kenese o lo whapena na au mai ai i a whamatalanga o le la au le nei le ngata o le tau fui fui o ona fua o lona tupu o mea uma e whapena o na e se la au ata tutilo o se la au e manuia o se la au e le masani o mea la lea renga maa fua ona whaatusa ua whaatusa e Yesu le neitala ma ua wha manatu e le o se la au e le masani ona le fua mai ai ere kai me whapenga o na pe o le mele whaine e le au nei tangata lo ngā lulua i le loe tunga lau ia e ele taimi pulini ele la au e whapena na teu wai ina ia toe o mai le si fuata e le tele ni me ai alu ni me o tātupu o so wale ai whapena na teu toe whamana ia a o la le taimi o le si fuata tau fui mea lalo tau lunga whapena na e wa ai e sere mana e mimita ele whatoanga i le wa ai atu le la au e le ngata o le tau fui ai o ona fua e la popo o ona fua e manaia e le mamai e le ai se me ro whapena na whainga le ala na lai ona whaatusa i le whainga toi whaatusa la i le fua tele o lo whapena na whamatala o le whamatalanga la le tusi o le tele lava le vine o lo whamatala e whaatusa i sa wa elu mo lanto wolanga mo lanto i le soifuanga ma le olanga o tangata i sa wa elu na vai tau ma vai taimina na whaatusa e le ngata ina ia lātou, ina i loe sa wa elu, ina ia fua mai lātou o se whaatoanga lo i te tonu. O le loto ama tō fwoi telo te me tuse e tā vitan, sa la momo i e whapea mai o le la au te tō tonu la. A peo le la au te tō taftafa vai tafe. A mu ia le la au lo whapea na ola i te tonu loto a. E whaatusa ai e tā vita ana tusu singa o le whaatoanga le atua o le la au e tupu mawhala o le la au e tupu manuia. Ai whaatusa le nai, whaatusa ia Israel, pe whoira le nei tala o tātou whaitau. O le vini alo whaatusa ai o Israel le nai i le lātou maftanga ma le atua. Na to e le atua le Israel lea ina ia maua mai le mea le fina ngalo ai. Na whaifea ngainga mana o le atua e pēnā o na maua se maftanga mai atu tōina mai a whapena na tapu e ina le nuu le nei. Ia mau mai ese manuia, ia mau mai ese vi inga, ia mau mai ei
lona le mele fina ngalo ai o ia manuia ona tangata ia na faatusa ila ile fai o le galuega o le atua lena i le lalolagi loo faapena ona faatusa iai faia le atua i le vaitaimi o le paseka pe a o le taimi e fai le paseka e faatusa le vine pe a fua mai i le aga lelei lenā a le atua i le aga lelei o le atua faapena ona faatino ina ai tele mea o gaile nei laau e faataunuu ina ai e fuafua ina ai e faapena fai ele waina a ola taime o le paseka ona lau mai la ia ma tau ma fati mai fua e faatino ina ai lea vaenga tāua e titonu faamanatu o le nuu o le ata le tau mai o le faamaniaga ga le atua ia Israelu i ona tagata o le manaʻoga foʻi na o le atua ia Israelu ia fua mai o latou olaga pei ona naunau ina ia latou loa le Iesu Keriso o ia o le vine ina ia pipii o latou tagata ma ia ola o latou tagata ia manuia o latou tagata ma ia fua mai le mea le finagalo i le atua ma ia viia ai le atua i o latou olaga o Keriso o ia o le vine ma o le atua o le faapenana o loo fai o ia ma galue o loo galue o ia o le loo galue i le vine ana te tausia la ina ia fua mai o la o i latou uma ia e faapea mai o soo a Keriso o la e fua mai o tagata talitonu moni o loo ola ma fua mai pei o Keriso ae o i latou ua le fua mai o i latou ia na latou faia se fifiliga ma latou moli mauina le alofo a le alii ai ua toe o ase ua lē toe ua latou teena le tala lelei ua latou teena le faaola ua latou le taliaina fai mai la ia o la ia loo faatusa o la ana i le fua fai mai la ia o le tala tusi pa ia a fai la i le fua mai le lana ona tipi e se la ia ona poipoi e tagata ma faaputuputu ona lafo le leafi longo vinga o le finagalo le atua ia Israelu ina ia latou loa o ia o loo faapena o le source na la faamaniaga i le te tonu o le nuu o latou o tagata o loo faapena ona pipii ana i le la o latou tagata e kogeki aga i le laʻi nai le oga laau o Iesu Keriso o le vine lenā o le manaʻoga la sai le ali ia iloa Israelu le mea nei ma latou malamalama i lona finagalo ina ia manuia i latou ma ave latou o se nuu manuia ma ia latou malamalama i le manuia o le atua ina ia pipii i le mea o auala mai le manuia o le atua o Iesu Keriso Maila ia o la uma e fua o la ia talanoa ai o le talanoa i tagata e faapena ona kogeki o pipii o tangata na o lo iai o faatuatua o lo talanoa le auso o lo talanoa le faatuatua Israelu na taimi o lo talanoa tangata na latou taliaina le tala lelei ma latou faatuatua iai e maila ia le tala tuspa ia o la uma e fua e teuteu faamatagofia atili o le galuega la le fai fatoaga po le galuega le lo galue pe ona le fatoaga le atua lea na te teuteu faamatagofieina e faateleina ai le fua na te faamatagofieina le la ua fua mai ma faateleina ma faamatagofieina le na la o loo fuaina ia tele le fua mai o le aogā o le fua mo le tagata ina ia manuia ma aua nei ola whalolo, aua nei whapena o na whano le tangata. O le tāualo le fua mai o le la au, whaonga ina e oe, whaonga e au, whaonga le au whatoanga e whai ei mea uma, whai ele waina milonea ai tangata, i tele ei tupe, whapena o na whaonga i mea ti tele. O se la au fo e whapena na mo mbia i mea i to ainga tūwhatasinga te tele, e teu ai mamatanga. Ai tilo nei tonu Israelu, masa voero ai taimi nei i whatoanga ma mea umai. O ile sau ile si tu ainga esele o tau fui mai o vinene. Oh Lord. Le tau fui o le vine maona fua. Le whaonga e tangata. Le tio foi o le manuia o le atua i tono le numa whapena na whairoa i tangata Israel. Aua whaatusa ai le FAAOLATAGA nei tai au.
e ngā whaautu wari tautalanga o le mana o lo pipi atu i le atua ma lo iloa ina o le manuia le nā i le atua e whape nana e tu maua ateia e maua e tā ua le manuia ia ona o Yesu Keriso le ali o lo ia te tātou. E meina i le whamatalanga. A o lātou ua le fua mai, o i lātou ia wali riu ese mai le mulmuli atu ia Keriso ina ua uma ona whaia se tau tinonga. O i lātou fo i o le ua vavai ese ina, o i lātou ia ua lātou te ena le tala le lei, ma ua lātou le talia ina, ma ua lātou le ola ina, le fina ngalo le atua na awala mai ai, na wina mai eilo na atali ina ia whaatau nuua na fofuanga. Ua whaia Yesu se whaataita inga o le esenga la, o le vāo teuteunga o la au e lua, momoa teuteu ina ia matangofie, lua tipi ina ia, tipi ese ina mai la ua le fua, tipi ina la ua le fua ina ia whaale leia ai le tupu wa e o le la au. I se isi whaapunga o le atua i nisi taimi nate a o ina i tātou ia whaamalosia lo tātou wola whaatuatua. A o la uma e le fua mai e tipi e se ina i le ma whaapenana poi ina, ma whaaputu ina o na lafola i e fia i le onga mo asa e whaapena o na susunuai ua tau mai ai ua le toi au ngale na la e le toi au ngā na toi pipi i le onga la au aisea. A wā fo e le fua mai, a whape o umafua talunga lua, momoa, lua, tolu e le fua lava. La ngā le ngatu umi pia whai e le au ngā i le lao. Mai mawe mea aile alu ima pa tupu mawhala aile aise fua mai. Whai mele le tala tuspaia o loo whaatusa le naf, la po le nala au o le tangata. O oe maa una whaifea ngainga. O oe maa usa ta mafuta i le wala au ma le fina ngalo le atua wa toe fo i tua, wa le toe manao, wa le toe talia, wa le toe fia i lona fina ngalo ma le toe fia whaalongo i lana upu ma le toe fia talia ina le FAAOLATAGA le ali wa fia i mea le lalolangi whai mele o le unga la o le lale e tipi e se mai i le o nā vine o le vinge la o Yesu a o lale tala noa ai e pipi i whai mele o whaamatalanga e teu e ngā lue ai le atua e whaapena na whaamata ngofie. Whai me e ngā lue ai o ia e wha teuina e ia o le ngā luenga la nalo tātou tamai. Na te whaamata ngofie ina pe a whai e fua o tātou o langa. Le winga leo le FAAOLATAGA ke riso ia te i tātou. E le ina ia tātou nofo pe tātou te mata i le lalolangi le nei. Ai au ona tātou fua mai, fua o le ngā luenga, fua mai le whaatuatua, fua mai le taritonu, fua mai le anga le lei, fua le nganga pa ia i o tātou o langa. Whai mai lai, a aola na fua mai tātou i fua le nganga pa ia malo tātou o langa i le lalolangi nei. O na fio mai leo na mana na te teuina i tātou wha matangofie, ma wha teleina, wha multiply inga i tātou i le fua, ua ia fua ina mo tātou, e manu ia ailo soifuanga i le lalolangi, manu ia ailo o langa i le ngā luenga ma le wana awina o tātou. E ola na whapena, na whaatau nu, e le whaiala e se sisine mele, o ranga o le atua o le ngalue, o ia na te ave e se ina. O lana pule, ma wai tā ua ona o le fua mai o tātou, o lana pule foi, ave e se mai tā ua i le au ngā tā ua. O le au ngā tā ua i le ngā luenga, o le au ngā tusa malona whina ngā lua, ua vai mai a le ase me o le isevi inga i mawantoa, le alana na wai le atua ia Israelu, whaatusa i le ngata o le whaatusa leo Israelu ina ia momoli ato Israelu le vi inga i le atua, ia fua mai Israelu i ona manuia, ia lo Israelu ona pokalame mana fuafuanga, ia lo Israelu lona le lei malona matangofie, ina ia whaatau nuu ai, le FAAOLATAGA ke riso le atua e ala lona alo pero ke riso ina ua saune awina mai. Le alawa iai e sui ma ia whaatulanga loa o ia o le vine o la uma e fua mai o le atanga e fua mai lola Israelu i le manuia o le atua. E le ngata e vi ia o ia ai fia lona finangalo. O vangala ia lua o lo whaatusa ngai whai pēru mato lo whaatusa Yesu e se sengo me lua o le memo mwanga se whai e tipi e se ina malafo ina lua e whapenana tipi ina
i tua o la nei, o la uma nei, e ave ese mai, e tipi ese ina malafo ina, e tipi ina ia la nei, ma whape na ona ave ese mai le la. Ave nei fea, whai mai na tana tuspai, wa ave e whape na ona poi ma sungu ne afi. O le unga ngā lo whaatali pe a umale nei o langa pe a whai, e umalawa le soifuanga o tā soifua maulai, o e soifua maulai, ma o wolai. A whai e le fua tā o langa i le manuia o le atua, ma le fina ngalo le atua, e i ulawa tā ua se unga le manuia. A o le whaolataga le kewiso, na wina mai ei o ia maliu i le lalolangi, le ngata isa wa elu na au mai ei, a ua whape nana tā o whai o ma lalolangi, ina ia o le manuia o le atua i tangata umalawa. A le pipi ila tā ua i le vine, e le mawhaina e loa le fina ngalo le atua. Pe o le prosesinga ngale ngaluenga le atua, o ka ua kongeki i a fio mai le atua na te au mai le ola i a tā ua. Ona o Yesu o ia o le vine, au tā ua o le laa o ia o le ngalue longa winga, o le whaasusu ma le whaatupuina o lona mana le o lo ngalue na te whaatinoina le mele, na te whaateleina, na te whaapena na whaapopo teleina i a tā ua, pe a whai e tu mau tā ua i le whaatuatuanga ma le talitonunga i lona fina ngalo, ngai ngā whai fitu, mai a tu mau o tau ia tā, tu mau fo ila upu, whai mele e so se mea to te mana na oai, e whai e lo ta mai a te o tau. O le winga mana ia le o le fua mai o tātou wōlanga, tasi e vaenga e whaapena, e te le ale teime tūla i mai ei, le mana onga, o le ale teime te la ngona ai le fisosoani, mo mia se fisosoani, te loe, e te le i wala au, se ua whai tau e lo ta malo soifuanga, esa langa e fua mai lo wōlanga i ata uma. Langa le nā e pipi o lo ko ngeki mai e le manuia o le na te tausia o le atua le tama. O le atua le alo lo sau whape nā o na ko ngeki ka ua. E maua e oe maa o le manuia o le atua le na wai. A maua na ta ua le mele, whamela ia o na fua mai le o tātou. Ina ia whape nā na manuia o tātou tangata. O tangata e le fua mai fua mo le atua pe tau mawhai e tau fia le fina ngalo le atua e ala i ona so ina ia whapenana tala ina atu whaimela ia o tangata ia o lo tala noe matua oe sau Yesu o le matua ma lo sia le mapolotu ma le te ena e le au wharisei o le au sa tukaio ai maise i la tau au whailotu ina nā vai tau la tau te matua te pese i o tangata mi o tonu ma me whai. A o le o langa ma me o lo o soifua molai ma tua le ai se wha maoninga. Lea na feta lai ma wha langa Yesu le launga ma lana upule tonu i muta upule. Mai o le tala le lei o le ave ese ina mai lea o lona o le ola lea. O le ave ese ina mai i ona soo ma le tala ina o le tala le lei o le a ave ese ina mai lona soifua ma lona ola. O le fua o fua e le ngata ele uma foi ai ina ia manu malo ina o anganga ile mata upule nei o lo ta uai le tatalo ua talia ina ua oli mo le alofa o se tasi ia o fua ta ua o langa ta pena masauni o le tangata o lo ta ua mai o le tasi le vaenga ta ua o le soifuanga ele fai punga lima o au nei o le vine o la o tau o le tu mau ia tau ma au ia te o ia lava e fua o tene mai a wā ele ma whai o tau o na whai o se mea e tasi pe a o le iai pe a le iai Yesu le na longo winga la a titilo la iai o le teu mo le la au lea e whai a singa whai te tenga longo le la au e te tau ona awane i wha le angaina pe ono manua ai le la au ona le a fia le o le la au i lona fua mai. O le teu ngala lea, o lo wha matanai, o lona tama, e le ai se me tasi e le anga wha le tonu i lana tausinga i lo soe fua mo lo wola i asa uma. Ona o ke riso le ko ngeke i tā ua, e ala ina wa aia le mele e mo o mia o le fua le lei mai o tātou
fua mai le matua o tātou olanga, e fua mai o tātou ola whaatua, e fua mai o tātou ola I launga ioinga, ma le lau tautala, ma le ngangana o lau tu o lau wanga, lau savari, e loa ai o e lumo o tangata, e loa le suinga, e le o fōlinga, e le o le upu ma le ngutu, a o le fua mai o tātou ola, I mea tātou te whaia. O I ngā te loa ai, e ale le nei la au, whapenana whaatusa iai, o se la au e matangofi, e mi mita isa ra elu, e whaima mitanga isa ra elu le la au a afo I a o na fua, pe enu me ratasi le laitu I oi whapena o na maua lungai, lo lātou tūlanga I le fua mai o la au ma whapenana whaiftawa inga, I le lei ma le matangofia, ma le mo o mia tangata, o le la au, ono le matangofia o le fuatelo oe. Whapena umale fina ngalo le atua I ate oe. Whapena le mitanga o le atua, o le na whaia I tā ua. A whaia pipi o tātou wola I le vine o Yesu o lo na alo lea. Whapena na tawhia mai le manuia o le atua. E le ngata whaalau I loa lona fina ngalo. E loa le lalolangi, e loa le ti apolo, e loa tangata. O lo whapena o na tilo mai, malato wa ai mai, e manuia lo soifuanga, e manuia lo wolanga. Aisea, langa o le fua mai, e pipi anga I Yesu Keriso. E te ola le olanga talitonu, ma e tausia lo na fina ngalo. Ma vea o se tangata whapena o na manu maloina. Le fina ngalo le atu. O se tangata finau I melelei. O se tangata tu maulo na whaatua tuanga. O le tangata e maulo ngalota I o. O le telo teime te soifuma e ola I le soifuanga le. O la e teu wa oe e lo na mana. O lo ngā lue mai lo na mana ia so uma lo soifuma lo wola. E teu ma whaatele pea. Ma ina ia fua tele mai lo tātou wola. Le ngata e manuia I le lalolangi, manuia le nuu, manuia le ainga, manuia le karesia. Manuia o tātou me whai. Le ngai mafua mai. O la e ko ngeki ka koure I le vine. O le vine. O le la au lale, e teu, e I masina ma tausanga I whapena o na ngā lue e lau whatuanga ngā lue e te unga, wha matango fie, ina ia le ngata o le matango fie, e whapena o na ola le lei, e le ise taimi e whapena o na ma i ele la au pe wha le tonu ele la au au taimi uma, e ngā lue e lau whatuanga nei, e le ngata tapu e ina o le la au ina ia le lei mea ai mo aso uma, ina ia iloa le fua mai le la au, ma ia whapena o na tupu le lei mai, le la au ia so uma la, e whapena o na asia, e le mawhaina misi lau whatoanga la tolo o whapena na, ma ia le la au. E alanga alenga, a whamele tala tuspa ia, o aso uma le soifuanga, te soifuma e ala mai le tai au, ngā luenga ngā le alofo le ria te oe maa. O lana ngā lue ngā nofo le whai ati oe. Ai te moe le po, ai ngā lue mai o ia ina ia maue oe lau na mānosi. Ina ia tapena I tātou mo le si aso fau. Ina ia whai alanga ngā luenga ina ia emanuia. O lo wala mai le tai au, e ese lau whaalangonga whaafitai I le atua o lo na lof. A sa ngā lue I le po. Tā whai ale ngā luenga. Sana tāpena oe ma sana sa auni. O aso umo le umi le soifuma le olo ia te oe a o epipi I le la. O aso mo fo ia ngā lue mai ai, le atua ilo nā lofa le ia te oe, I lou soifuanga, whaatua tua matari tonu, saunia tātou, ina ia, o le mana onga le whamai ia, fua tele mai. E le se whai whatoanga, umalofa ka mua ka kia lola ia le koe alu asi, le koe alu whaise ngā luenga, e le toi alo toi tapu e mai, toi whaatele nisi ele ina ia tupu le leipea, ma teu le la au. O le fina ngalo le atua ia te oe ma, o taimi umalava, e o whai taimi e vivesi ai pe matangia le la au pe au kei me makangi ai ma wha, le anga le tau, e saulu whai whatoanga, e toe asi ma toe ai ma koe kiro po le leile la au. E ila le kei me misi e le whai whatoanga, o loa tua lea tātu te tala noi ai, o ia o le o lo whapenanga lue, na te lea tu ua I tātou, na te le tu la fo ina oe. So se la wa uma na fai whiangainga mai ia, e ala ia Yesu Keriso, fai mai le tala tuspa ia, e le misi la nasia singa.
na te le tu la fo ina I tātou. Le ala fo lea lenga e ala manuia e te ala fia e te ala mai manatu le lei e umana ta pena o le po. Toi ta pena le li manatu le lei e tu ia o e te ala ma o le tai au fa pe o fi ia le li. Au mai manatu le lei e te ala e umana whailau te talo ma ta pena o ala wei ma manatu le lei. O lana ngā ruenga le whai atu oi. O a whainga tāo le aso, o a whafta ia ima oi. A o le teimi te malolo e o na saule le ngā lue vine. Wana teu, wana ngā whape nana ia toi. Ta pu e ma toi ta pena, o mea na tutupu ana nafi whaare au ngāna, nafi whaare ese. Ai toi whaafou e ia, le aso, o le teimi la ala mai ai, e toi tupu e ma toi ala whai mai e taua, e ala whai mai ma mea fou, e ala whai mai ma mea lelei, e me tala uenga whai mai, ua le wha umatia I tātou e lona I tātou atua. A wae fau pēr lona alofa I le tae au, ma le tae au, ma le tae. O lo wala mai la, nanga sanga lua I ate oe le po. Sa tausi, sa whaia, leanga o lau whea ngainga na whai, o lo ko ngeki tā ue o le vine, o lo ngā lue mai fo I la, le lo ngā whapena, ngā lue I le whatoanga, o le tātou tamale, na te whawhanga, na te tausi, ina ia, ma waso na vi inga I le aso. Te lo oe a fua lo wolanga, ai vi ia o ia I le nei aso. E sili o na fia. So se fai fato anga lava, a o na tau le fua le la au, e mi mitalo na loto, ai sea, wava ai le manaia, ka mako mau kengi ku kama. E mi mita ilo nga loto, wa whaapea ilo nga loto oka, o le mea sa au faya. Whaapea na umale fina ngalo le atua, I le nei ta upolo tātou tala noa ai. O le kongeki o le la au, whape nana e fua mai, o na fo ilo le vi inga I le na whaia tā ua. Ai a le fua mai, o le whaanonoanga ngā o lo whape na tūle mai. I le lima lama le ono lai I vaenga I wha mai, o le tū mau ia ke wiso, o lona winga, momua, talitonu, o ia, o le alo, o le atua, lua, talia o ia o le whaaola ma le ali. Tolu, whaia le mea ua whetalai mai I le atua, wha talitonu pea I le tala le lei. Lima, ma whaso tai mai ma le alofa I le whaapotopotonga o tangata talitonu o le tino o ke wiso ua tātou ma futa whaatasi. O le tū mauna ia ke wiso, o le tū mauna o tā ua I le la, po o le vine, o le la tā ua, o la tā ua la, o le tātou maui o le pipei o le vine, o meia tutupu mai ai. O tasi ia fua o le olanga o le tangata ali mai e pe a whai e pipi ai o le vine. Baina le whaamatalanga, o le whaamatalanga la le I le whai pomo I le whai poe vadu. O le au tū po le vaenga tā ua o lo whaapena na whaamatala I mai ale whai pomo o le whai poe vadu. O lo iei mea manatu ia se fulu ma le lua, o lo wha manatu mai e le fionga po le tusitala, le fionga le tu o le winga lea, o le vine, o le ngalue vine, o le vine, ma le la e fua. O mea ia lo wha pena ana toi wha manatu mai, o le atua, o le ngalue vine ia mo mole na, tolu lua o lo wha pena ana wha iloa mai, o le keviso o ia o le vine, o lo wha pena ana wha manatu o ia o le vine, tangata wha atua, o la ia ke wiso fa o la uma ele fua mai ata ua vavai e se ina ua mangu ua fa apoto ina fa atasi maisi la ua mamate malafo I le afi masusunuina o tangata ia ele taritonu o ese o tangata ne ua fa penana lato fa atulanga ina o fa ilunga ina ua lato fa sangatau ua lato te ena ua lato te ia o onga malato le talia ina malato fa leanga ina le fina ngalo le ese le mata ngofie o le nei mata upu pe atato titilo I lona fa atulanga na mai o tato ma le awala na fuai o na fa atulanga tato na I le vine o le vaenga lona fitu fwe mai e te tau o na maula ala ia ke wiso foi o te tonu ia te tatou ina ia fua mai ai ini fua le lei o le tele lava le taimi e pi ai tatou ile o ngala au o le tele foi na o le fua o tatou wolanga o le wingala o le fua la o tatou wolanga e vi ia ai leo na whaia mea uma
o le purpose le ama le wha moe moe o lona le fina ngalo i nei whataunu. O le iwa, o le walu, e le aise fisoasoani, o le la ua fua mai, lona lava fua, e le mawhai e le fua lea, whaitainga, e le mawhai au lea, mawhai e oe, o lo pipi o fua mai o tātau, langa le whainga e kangoa oe koe whai, e le whai. Se i wanga nā, o lai pipi a tā ua i, o lo wha amoe moe tā ua le ngai oi mai o lona mana langa, o le upo tuspa i po le tala nei tai au. O ia o le ngalue vine o le atua lea, a o ia o le la o Yesu, o ngala au o Yesu, o tā ua o la, o le kongeki o ka ue o e fua mai ele o ka ua, ma fua le fua. Ele o tā ua. O tā ua, e te tau o na whaia ngā luenga, e te tau o na tupu mai a tā ua, le fua i le tā ngā luenga. O le whaia la o tā ua o le ngā luenga le nā, e fua mai a ele o tā ua na te whaatupua, pe o le winga ngā, o lo whapea na, e te tau o na maula la ya ke wiso fo i o te toni a te i tā ua, e le ai se fisoasoani, o le la lea, i le fua lea te fua ina mai, o le winga la le whaamatalanga, o le tā ua whaamoe moe, o na te whawhanga ina le fua lea, o na te au maia le malosi, o na te au maia ya te i tā ua, le winga o le manuia o le atua, e fua le lei le la au lea, pe fua le lei o tā o langa, o le la ia na o le whapea na o na pipi mai, a o le tā ngā luenga, e whapea na na tū maupe o e whawhanga mai ai i tā ua. O le iwa, o se furu e te tau o na tū mauna ala ia ke wiso, pe vai ese masusunuina pe a whai e le tū mau ia te ia. Sutasi o la e le ngata ina ia tū mau ia ke wiso a te tau foi, o na maua mai e le fionga le atua. Ia i lātou nei, ia lātou taria ina o lātou, ta talo ma ia maua o lātou mana onga lo mo mia, nei nā whai pue fitu, a whai tau te tū mau. O la uma tū mau ia te ia, e te tau ona tū mau le upu, o e te tau ona tū mau ia te ia, te tau ona e loa, o le telo le taimi e whapea, nana e bana awai, e tali mai le atua e lau te talo, langa le tū mau i o. Tasi le vaenga tau o lo whaamara mama le tātou tusi. Nā le mawhai e tātou o na whaia, e le mawhai foi o na fua le fua le ia tō, e pēr whapea te whaamoe moe lou lava manosi, ma lou lava i loa le iai, o lo tātou ko ngeki i lava i o, e whio mai ilo na mana e whaasau le manuia, e whaatupu tele ei o tātou o langa, o na ali mai leo le fua le nā, ai vi i ai le ona le manosi umalawa. Mai le whai pui fitu, a whai tō mau ia tau tū mau la upu, so se mea tu te mana na o ai, e whapea na whaia. E na o le la e mawhai o na vi i ai le tama, o i lātou ia e, whai mai e tū mau i a ke wiso, ma fua tele mai, na whapea na o na whaamanatu le na vaenga tā ua, i le saunoanga le ali ina ia whailoa, i lātou uma, ina ia lātou malama ma ta lialo na whina ngalo, ina ia vea tā ua, e le ngata e tau na fua le lei, e te tau na whaatua ma talitonu, na tau ona e loa le lei, o le tangata lo o mafua ai le manuia. Na whaafunga, whamei na whaafunga ina pēr e ia, e tamane na, o lea na fola mai e ke wiso, o le a tali mai, i ta talo uma, e ta talo ai i la tau e ale lona suafa o Yesu ke wiso. Tatu o ma le vahenga lona tolu lea, e mafua ai, o na tā ua tele le fua mai o tātou o langa, le ngata ia vi ia o ia, lua, ia whapea nā o na manuia o tātou o langa, tolu, o le vaenga luna tolu, e te tau o na whaamanuia mai le atua iau tālo sanga, so se te talo ma so se mea whapea nāna e wana au i le atua, e te tau na e maua le tali, e te tau na e wa ai ei, i le unga o le nā whaamoe te tau na e loa, o le tangata whaolaina, o le tangata wataliaina Yesu, e te leso na vaenga, e te leso na tāua, e te le te leso na, e o mai e tāua tangata talitonu ma le whaatua ma whaolaina, i le manuia o le atua tātou te mauaina, pe a whai e tū mau tāua i le la, i le ongala au. Ma lo whaatuatuanga lo o tafe mai le manuia o le tātou tamā, i lona alo, lo o whaapena o mai a tāua, o tupu mai e le mele mana o e fua tele mai, tasi le vaenga tāua te tau ona fua, o le olanga te talo o le tangata. Ma fua ona tupu lo olanga te talo, langa o le fua.
te loa te talo se mitanga le ia te ia. Mawale avanua te lua mafuta i lango te talo na te au maia lo na finangalo. Na te au maia ia te oile mele no ngoloto e te iloa ile mele lo na finangalo e te lua tala noa. Nala fwelea lenga una ia Yesu na au soo matangata uma. Bia au tau te talo so. Lango te talo na te whaamata lama ia tātou. Tasi le vaenga lo fia whaafonga i lea tua. Lea sau tala. Lea sau noanga i lene aso. Lea se mea te fia whapenana e manao whapenao te whaemo. Lea se mea te manao ai. A o whaafonga o ia. A o e tala atu pia lea tua e se lau le lei lene aso. Lo mātou ta maa whaafitai lau wanga le lei. Whaafitai lau fōai. Whaafitai lau puipuinga e maa ua male whandau. Whaafitai lau wanga le lei ili. I te tonu na wa aia whaafitauri na wa aia whaalavilavi. Ale nei ua whaasaunga le mui. Tasi le vaenga tā ua e leina mo o mia le kongeki o tātou o. A wa aia o le whaataita inga na whai ele vine. Lale mena ye. Le ngata e uma le vaenga ta talo. O le winga le na. O le Yesu pei ona ia whaia. I whapena foi o na whaia o tau. O le mea na whaia Yesu i alon tamaa e iwa o ia le atua. E na alu aifea, te talo. Lango te talo na te au maia ia te oe. Le tūlanga saunga le mu. Ma le whina ngalo tonu o le atua. Na te au maia le toa fi le mu. Na te au maia foi le mea lailo na loto. E wha matala i na aise mea loo ia te oe loo mo mia. E le mawhai o na tātou woi whe wa i solo. Ma tātou whe siri solo. A le e wha ataritari. Po le ase teimi te awhia tuai lo mātou tamai. O la ngona ina. E le ai ase si mea mawhai o na maua. E le efo si mea mawhai o na mapu e. Na o e lava. O te tali tonu. O te wha atua. O te wala au. Lo mātou tamai. Pe auna e whetalai la upu. A whai mātou te ole atu. E ala le suafo Yesu. E te whai a whai mātou tu mau lau upu, tu mau ilo walo, e te whai a mea mātou te manau. Keno e, au e wala au, au e tal noa. E sau noa mai o ia se au wala le lei ma le filemu. E whaanofo filemu ai au langona. E telo temo tātou te vevese, whaarua e lola ia, su e maini whaamatalanga, su e solo mai. A le ngalo ia te taunga e te alu mo e le, ngā lue mai, o lo ngā lue mai, o lo ngā lue mai. E te tauna e whesiri leo lo ngā te wa aia tātou. O la ngā leko ngeki kā koi, o laua iai le tātou whenga, o leo whoko whai le tātou. Le whenga inga leo, ua sau nia e ala ia Yesu ke wisa, so o se mea, ai le ia fio, so o se mea, tau te mana na o e whamai tau te ole atu, whai ale le tamai atu o tau. Alo fala blavi. E kai mi ka ki manga ka ko wolo le fa pe o alu ifo le fa pe lo savalinga. E alu fa pe lo savalinga le la muli fo fonga le lipo fea le ele kai mi e ke fe ko ayange o mo fa fita o le aya se time se fa pe lo watu ai fa mo wala. Ala ina na o le ina ia. Tasi le va nga tau o le olanga te talo. I te tonu tu spa ia tolu se lau va di maiva taimi o lo fa pe na ta wai tu spa ia nei polo inga mai sili atu le afa o nei polo inga o lo polo ai atu ai tangata ina ia tausia ele ngata e moni le nei mea i le whea ngainga tu ai fa pe fo i le whenga fo o le melea e te tau ai i ke wisiano o na usiusta i le tala le lei i le olanga atoa e le ngata i le o le aia whaape nana whaatinoina i lunga o lona taritonunga mana na whaatuatuanga. A whai foi tātou te whaia lona whingalo ia ia tātou ni ami o tonu o lo tātou atua e pei o ia i le lalolangi. Ioane tufitu ngai whamatalai o lona winga e le aise mea iti ifo i le usustai ato atoa e te tau ona tuina atu i lo tātou atua ona eva aia lea o lona manuia i hia vaenga tāua ala le te talo. E ale lo maftanga, e ale lo wala au, e ale lo tilo yana whaamanuianga. O lo whaapena na tapena. E tau tele tangata tau mwhai a vea, ma tangata le lei, ma whaamaoni, e whaiale mea sa,
Ai na fetalai Yesu e na o le pau lava lele awala e ola ai se o langa lelei o le mafuta wawalalata atu le maia ia te ia e pei o se la e pipi i le vine. Au noa tātou me fai make wiso e fua mai tātou tauma e fua a fai whameritara tuspe au noa tātou me fai make wiso e eo e le manuia o tātou tauma whainga. Ai afa petu mau tātou ia ke wiso o na vero tātou o tangata manu e manuia o tātou tauma whainga e manuia o tātou fufuanga uma e manuia foi tātou la sanga ma mea lo tātou mahu fau e fai e whapea nā o na iaileanga le leo le atua. A fua tele mai le vine e vi ia le atua o na waso uma na te awina mai ai le la ma le timu e tupu ai fua le lei ma na te tausia i taimi uma o la awiti taitasi ma saunia i funga i na ia fua mai o se taime e whao sofia ai le langona fia ma whai evi inga o le atua pe a tu mau mai le seleselenga pe atumu mai le seleselenga i tonu o le farisaito ua matua ma ua saunia mo le whaongaina. Ua whaalia le nei tala i le whaantusa i le tala whaantusa i whainga whaafatuanga e awala i le whaamanuianga a le atua pe a o atu le tangata se matua se maftanga wawalalata maia ma a matai o na fua tele mai o lona o langa whaatuatua. O le waenga sili leo na tāua i leo langa pe o na tātou tala noa i le tusile nei. O le awala sili a lea o na ewa aia le manuia o leo langa o le tangata po o lo soifumo lo uola. O le manuia, o le lua maftanga wawana lata le na, o le iai o le lua maftanga, o le iai o le lua sota inga. O langa ngā luenga i aso uma i ante oe na te whaasusu, na te whaatupu, na te whaamanuia. I aso uma lo soifua e alaina tā whiaala mai e ese foi le langona le nei aso fōa tā iai. Na i lolo la ia, o lana ngā luenga ngā le whai le aso mo le aso. Ai le mawhaina i loa le tangata, pe a alu ese longa e senga le ngā. A whai e eile lua maftanga wawala lata lea. Lala fo la ngā ala inga na vi ia matupu le loto vi o le tangata i aso umalo na o langa i le atua. Le fina ngalo tonu ale le mana awai, o le fua mai o tātou o langa tātou whapele. Langa a le fua tātou o langa, a le leo tātou o langa, a le fua mai fua tanamo, a le fua mai fua le whatua atua, a le fua mai le fua le tali tonu, ma le ami o tonu le atua, whenga tāna e tātou loa, lona fina ngalo le na. Whain tā fo i tātou wa aia, ia le soifuanga whatua tua i te tonu le larolangi ma le si o manga wa wala au ma le ngā luenga le atua. Ya vea i oyo si tangata whaalavelave, vea ia o si tangata whaamisa, vea i tātou tangata whaiwhai, vea i tātou ma tangata whapea nana te ena, le ngai oi mai o lona mana, vea i tātou ma tangata le talitonu. Ya whai e le pipi i tātou i le vine. Ai a pipi i tātou, ngai oi mai le lo ngalue, whaatupu ma whaatele, o aso umalawa o le soifuanga, te soifua mai o lai, o se soifuanga. E o a tātou i whawhitau, a o na whawhitau bi, se pe o le selo pe se mea sua malie aisea. Nanga o le fua mai o tātou o langa kongeki le vinge na ioi mai le longa lue. Na te whaatele ina, ma whaatupu ina. Pe aso o longa le leimea tātou te langona le fia. A o mai whainga tātou te ngotoifo ona ole atu wale a ori moni le loto tangata sili atu na ilo le whaatalitali. Manga lue whaape na ona whaatalitali. Olo whaape sili atu na ilo le whaape na ona whiangai ma whaafitauli. Manga lue whaape na ana whaatele inai lo ori ma lo fia. Pe a o mai la taimi e tupu ale ori le atua lo rato. Me tupu le ori pe atu mau pea le maftanga fia pea ma Yesu ke wiso pe a whaatasi o ia mai tātou o le a ia soani mai a te i tātou i lo tātou sāwalinga. Ina ia sāwali pe i luma whaatasi mai ia o lo tātou ori i le ola whaatasi mai Yesu ke wiso i aso uma o lo tātou tū mau pea lava e vea fo i tātou mauru, a vea fo i tātou ma whaamanianga, a vea fo i tātou ma whaasino manga, a vea i oe mau o
o se mitamitanga ia te ia. Aisea, he mei ona we fua tele mai lo wola. Fua tele mai. E te tau ona tātou walolofa. Waenga lo na wha o le mita upuwhe mai. E te tau ona tātou walolofa i le tasi. I le isi e pei ona alofa mai o Yesu ia te tātou ma ua lava matutoelo na alofa ia te tātou. E ala i le fo ina mai o lo na soifua mo i tātou. Atung tātou te lei whioti pe mauro tātou wola e whaataulanga mo se isi tangata. Ai o loo iai a wala e whaatino ai le alofa whaataulanga o le soaswani maalos au foi. Lea i se tasi o loo whaapea na vai vai. Waenga lona wha o loo tala noa i le mea tau le alofa. O tangata umai kongeki i le vine. Whaapea na o na tafe mai e saure whaamanianga o leo lo ngalue. E tupu tele mai a te oe. O le alofa le na. Sa tātou soifua. Sa e soifua ma uola mai. I se o langa o se alofa e whaafolinga le whainga. O se alofa na whaalta mai. Ai toi mou. Nei ia, toi mou tai au. Toi mou nei lava. A o le la e pipi o le vine. Whaatusa Yesu. E pei o ia i le la maftanga malona tama. E pei o ia i na ua maliu. E le iai se tasi na whai taulanga i lona soifua e oti. Uana o ia. Aisea, o le whaati nonga o le alofa na. O ma, e le ngaluenga umana whai, alu i le langi. O lona fina ngalo. O lo tu pea mo i tātou. E ta tau ona ia te tātou le vaenga lea. O lo alofa. O le alofa la. E leo tala noa mai le alofa le tala noa Yesu. Se longa te whai se mea lo whaatinoanga ngā le alofa. Se longa te tango e whai se tangata o e whaatinoa lea. O le alofa le tala noa o le alofa a kapela. Le se tua oi o aso uma. Pe o na alofa mai o lo tātou ato ia te tātou i le aso ma le aso ma le aso. I aso uma, le alofa sa le ais, e le aise mafuanga, a e tupu pia lava i aso uma. Te no oe mea e tilo tilo iai, a e tilo tilo ne iai, sa moa i le mea na whaia le atua le taimi, i na uanga sala lalo langi usau ni e to o sa, sa sa alo ni to o sa. A awina mai le atua lo na alo, e sau e tu atu i le lalo langi, e tali atu i ate ia, i lona to o sa le la fai, le la apsa, o le la whaataunu. Nā le winga le mea. La le winga le tala. Wa whaapea lava o na alofa mai le atua i le lalolangi. Wa awina mailo na tali pere tō tasi. A tātou e angasala, a tātou e leanga, a tātou e se. A to e whai e ia le awala e tau iei tātou. Le winga le alofa le. O le alofa le aise mea na tātou tali atuai. Ai Paulo mena ia whaia. O le alofa tu noa a kapela e le aise tua. O le alofa la le na waile ali i le vaengalo na wha le tala. E au o na hola ina ma le tangata e pipi o le vine, o le alofa fua. E te alua e te le tau whai atua se tangata, e te alua e a whei tu uiai. O le tangata lava u whapena e tupu wae o se langona o se ngai o inga e ola whaatasi ma o i aso uma. Pea na whai atu e te moi. E ta pena mai e le atua ta ua o i o le fai fato o ngana te tapena ina i tātou mo le asu. Tu ua te tonu ia te oe le fato atua, tu tonu ia te oe le alofa, tu tonu ia te oe le anga le lei, tu tonu ia te oe lono sai, tu tonu ia te oe le loto tele, tu tonu ia te oe le fato atua, tu tonu ia ta ua. Ia le ngā ruenga le lei, na e ala mai na ia, e ngai oi, e te ngai oi ume me ia sa whaia e ia i le pō ia te oe. Langa o ia lenga lue mai, i aso uma taimi ima e ala lona mananga lue, o lo whaatino ina i le aso ma le aso. O le vaenga lona whalea, e ta tau i so se kerisiano. E le mawhaina whaia le tangata, le mo ia le lalolangi ma le alofa o le tangata. E le tau wale ina, tu lau le ngangana, e tangata lo whaatino isi ngā luenga. A o le alofa le mana o le atua e fua mai, e Yesu keriso pei o na whaatino e lona alo. Tangata umalava o la umai pipi i le vine le, o le alofa le na wa aiei o, e au o na tātou wha ngā ina, whaatanga ina, ni alofa na e soifua maola i le tangata. A e soifua la ma e ola i le tangata i le alofa le na e wa ai alole le manuia le tua. Ona o Yesu ke wiso le ali ima le matai e te tau ona i a tātou au ona a e leo se wo
ma eu le nei wala au ma walunga ua ia whai ingoa ina ai tātou ai ole mea asile ona tāua ua ia tālo sanga mai a te tātou usista i atu i a te ia ma lofa moni a te ia. Na whaia Iesu le nei whiwhiringa mua ia lofa ma liu mo i tātou ma wala awina i tātou ia ola whaatasi mai ia e whaavavau o ia tu ina mai foi le awanoa e whai ai le tātou whiwhiringa te ena pe talia le taulanga sa na whaia o le manuia o le atua e whaavavau e te nofo ai ma o nofo ai. Tātou la le tātou te whaatala le pia o lo soifua pia le pia no whaatu le nāma laina le tele o mea tutupu mai tonu nei vai tau sa mua ma le laulangi ato ai alu foi lunga te matamata e Facebook so uma tua ese ai o sa mo le atunu ese ai ala ato vinga e whai ese ala ato me whai no Facebook ese mea tutupu mali ali mai ai ai a whapena o le ngā luenga lena lei o na mana o Iesu tātou te whai e fua mai tātou ola i a vea tātou e whaasusuru atu le malamalama o lo nā lofa i le laulangi whaasusuru whamele le vahenga mulmuli o na tāpū i le ao ina i le ao te lenga po le ao ina mulmuli a Iesu i ona soo whamele le tala ua ia whapena whaama tala ai o lo tātou sustai atu i a te e le ngata e wha maoni ai o tātou o na wo ma o na soo ai o lo tātou sustai foi o le awala le tātou te mawai le ori e ala i lo tātou FAAOLATAGA ua foa ina mai e le tamā i a Iesu Keriso mo i tātou o le ala le wheau ma le autu o le neima tāpun tātou whaitau i le moe o le sumone ona whamai le whamitalanga Ioane o tangata taritono po tangata whanau fo wina umalawa o la tau o la lana lo pipi o le vini. Ma o Yesu o le vini e maua mai ai le ola a fai e fia maua ina e so se tasi le manuia ma le ola le lei ma le whamanianga le atua so se kewisanu le ola ma le fua le lei mai o Yesu le tali o mea umana. E le mawhai o na maua e lesi tangata e le mawhai o na ola ina le stangata e manuia le stangata o loko ngeki o bolo tātou ngā lulue whaatas le langa e leina whaatula i le kalesia fua mai o tātou o langa o mai whaatasi whe mea ngā lulue whaatasi mea uma moe a lolofareri o mai lolo sa vivi i whaatasi tāpua i whaatasi whaitau langa whaatasi vi ia lo tātou atua aisea ma fua mai o no lea e kongeki ka kou le vine apena na fua mene ni fua le lei e te tau o na tātou tu mau i a Iesu o ia ole vine moni. So se tangata lava e le pipi i matu mau i a Iesu ma le fua mailo na olanga i fua o le nganga pa ia e le mawhai e ia o na ola i se manuia ua whetalai e le mawhai o na ola ina e le mawhai o na ia i loa ina e le mawhai na ia maua ina le fola folanga ua ia fola folai e iai tātou le manuia e whāwau. E iai le manuia o le atua wa saunia e alele i a Iesu Keriso. Pe a whai tātou titu mau. E le mawhai o na tātou loa le mena. E le mawhai o na tātou maua le mena. E le mawhai fo na tātou whati noa le vaengana. Pe a whai le ise vaenga e le tu mau tā ua i le mele ua. A whai le pipi tā ua le vine. A whai le ola tā ua i ana oa onga. A whai le fua mai. E le mawhai fo ina tupu le alofa na iantu ai. E wai mustangata e alofa umana ina whai se mei atu ai toi ali mai tai. Na e fesili rei o se alofa wha le atua le tupu ai. E wai o le alofa Keriso. A o iai lungo sa tau whai le tala Iesu. A o iai lungo sa tau ti ngā le luluti o ti ngā. Ma whai ngā tā sa whia ngai mai ia. Ai wala au lawa lon tama lo tama ai fa ma ngalo ya te la tau awa wala tau le lon me wala tau fai lai fai ya lava le sala lai fai lava tong sala wale mali lia ile ti nga le sa tau sala tau sasa mo fa pena na fa amo tu ile mai fa mo fa pena na tu ile tau le pare tu longa wale mali lia na me wala tau fai ai lo la tau fai ma la tu fa pena na la lafun sa noanga
ai fai mai le alia o ye lunga sa tau lo tamai fa ma ngalo wa wala tau le lo le me wala tau me le tau le alofa le se tua oi o le alofa le se tua oi so na si sila fofonga o le atua i le langi mai e tepa e se le vala au o lona tali aisea o lona loto le na sa loto iai ina ia saunga le muta ua ma ia manuia ta ua te lo le manuia le na le whaatatari nei o lo iai le manuia e whaavau a whai tu maulo tangata ia Yesu ke wisu tu maulo tangata ia Yesu ke wisu o na vera o tangata manuia o le whiauna nei aso whaala tele atu o lo na nganga ia te oe e ta tau o na pipii ta ua i le vine e ta tau o na ola mafua mai e ta tau na e soifua e se o langa matanga o fie a vea i oe matangata ua fua ina mai le fina ngaro le atua e whamanua mai le atua tātou mta au ki ona tātou tanoa ni tai au whaarau tele atu lo na nganga ia te tātou mea uma tusa ma le nei aso ia lo whangia le atua le nei tai au tiute mga luenga whamanua atu le atua e fi au o tutoe o a lunga o le nei aso ma le nei te aso fi au mga luenga ia anga le lei le ali whamanua tele foi le atua ila na au auna ile nei tai au ia ai mase foi ia manuia tiute ma whaiva manuia foi nei whanau wa onga i malolonga ia mule vea so foi le toi e atu ia lo whangia foi le atua ngā lulue whaatasi me uma nei aso o e alo lofa ia te ia lo mātou tamai o le langi toi whaafo i le vi inga ma whaafataia le whi aua tu whapea nao na momoli le nei aso to tō ina i le nei tai au momoli atu ma le loto whaamaulalo whaia lo whina ngalo awane i whaia lo mātou lo toi whaamanatu ia te mātou a le fua mai mātou te le lolo manuia a mātou le pipi i le vine le ma whaia na mātou loa le unga mea uma. A mātou le whaatino ina, mātou te le malamalama. Awa mātou te talo ma mātou wala au ilo walofa le ri e. Saunia i mātou le nea. So ave mātou o se whanau, o se ainga, o se whaatuatuanga taritonu. Mātou te fia manuia. Pe a whaamautu a tili o mātou wola ia Yesu. Ao lo ta pena ina e lau fio mātou. Manuia o unanga le Global Kingdom TV lau una whaatonu, lau whainga luenga. O e lo whapena na tau mamau, la lata mai, ia iaileanga le lei. Manuia le nei aso fi au ngā luenga whenga iso mātou atunu. Mana tua lo nui Israelu te talo i eilo file mulo mātou tua. Mana tua sa moa lo mātou atunu ila na talinga malo, i eilo file mumo lo wanga le lei. Tā penanga le ia nei whanau ilo lātou aso sa, ia manuia lo mātou tamai. Mātou te talo ma, ole mwhaatonga, ma ngalo senga ngana o se upu. Manuia so mātou atunu ono Yesu. Amen, amen. Ia le atua le nei, tai au, le fo le ono Yesu. Mene.